The members of the Council of Tiprasa Hoda met the Ministry of Home Affairs Northeast India's advisor A.K. Mishra on the demand of statehood on Tuesday morning. Together with the demand of statehood, Union Territorial Council was also demanded alternatively, said the members of the council. On Tuesday, after meeting with various political party and organization members, the TSP has also submitted a memorandum for the demand of separate state to Ministry of Home Affairs Northeast India's advisor A.K. Mishra. Later, once again, the members of the Council of Tiprasa Hoda met A.K. Mishra on the demand of statehood on Tuesday morning. Together with the demand of statehood, Union Territorial Council was also demanded alternatively, said the members of the council. Council of Tiprasa Hoda ningoi tini A.K. Mishra advisor Ministry of Home Affairs Government of India nungjago jungpai Chini onojon protinidhi malake tini bobo second round discussion amon second 27 tarik July 2023 Delhi bo thangai chung prothom round discussion A.K. Mishra beklai tini bobo second round discussion chini di dabi dawa je tomone chung 27 tarik July no jomai kapkaro tini oro tebo edisyon kono kok datong ba aboru tu kok lamu ngata right ini ni kok salamang wo tamo mane dabirok dabido chung statehood demand sano yakabe union territory chung alternative hisabe dikata political chini je demand hisabe je tong chini dopa banjinan bagoy chini survival existence bagoy chini jotun sila nangkongman ke tabu bangladesh in baro de ba phai tong habai tong chung si tong le aja ko chung bai ke dina habo tong nei constitution solution safeguard mana bagoy chung jano kata kan so kan baro tabu tamri dia abo tong nai singai tong abo je bahai ma tong mana na haida ma tong sar একদিকে তো অবশ্যই মান নাই ওকে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তো দুই রাউন্ড ডিসকাশন খাইকা এবং চুংবাই সিমি অনেক গ্রুপ বাই সাকা যত স্টেট হোল্ডার ও কক সালাই স্টেট গভর্নমেন্ট সালাই কে মিয়াও কাম থেকে তাবো একটা সলিউশন টিকলাইন ভাইচিগুনো থাং দङ গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়া আবো নুজাক টকা এবং চং আশা খালাयो লোকসভা ইলেকশন সিগাंनि একটা কিছু চিনি দফান ভাবে মান নাই কেন্দ্র সরকার হইতে আমতে আশা দুই নাইসিংলাই দङ The members of the Council of Tiprasa Hoda said that a good news will be given to the people of the state from the central government before the Lok Sabha election. Reported by Shalsang from Agartala, Chini, Khorang.